Right, abusuafo for ya me na ho akwaba e de baba Grace TV so me gidi se twedi ampo yankopon adom obia ho ya abusua na day ene enim se that the Lumba and sensem ya bedu Kumasi High Court court e hyase na wowura kuna ye ho sensem no mu se ma me Akosua Serwaa na be kuna ana so Odo Broni ana so nyina na be ka bom ya esan se ye nim se ma me Akosua Serwaa de wa hyem se that Lumba ware no meramu amamre ne amade mu so na se fata se wo so ye kuna sansem no mu na fabisu chere se Odo Broni so ye kuna ye san se that Lumba call na etnai e ma bi kwa traditional marriage bi ni ade wo mu adanse bi anya ba abonten de na abusua na ma me Akosua Serwaa de be dan court nkyere ne mu ye na won tiase na court watena se agi dia ebasesia ene se abusua court se sabre wa makwan ya nyame ya adom a sabi ma me Akosua Serwaa no lawyer ebetoto Odo Broni lawyer no sanso na Odo Broni lawyer eso betoto Akosua Serwaa lawyer ano esan se on se bebre no na nse bebre no mo bisa wo courtroom e fa sansem we ya ho esan se ebi chere se ma me Akosua Serwaa se wa bre that Lumba ho me chere se one no bosia ko agia bom e dia bobra ne ade a na no e ka ho bi sanso e na fe obo Odo Broni so famu a ono so lawyer for person me chere se e bre mfie be se duni akire na that Lumba e Odo Broni ete ma me Akosua Serwaa ho bi konya badie ni ade ene mu nsem na no a lawyer for sabi in legal terms no empanifo makwan ye nyame ya adom a obi na ba bi zada kem tie ne so Odo Broni lawyer ba na Akosua Serwaa lawyer tutu na no e dia fa sansem no a kire de ntia Odo Broni eye yere ya so ye kuna sanso e na sabi Akosua Serwaa enso lawyer e ba no Odo Broni lawyer bigina adakem ya tutu na no on kire de ntia e bi o sama me Akosua Serwaa eye kuna sanso that Lumba aware ene mu nsem bebre na bia se dia man focus e feel akani no ne nkita ho bia ene mu nsem nyina obepa na o be jada kem ayi ya ho na bibia ya so gete na beboa ma se ni na hyase de ho bia susuan e de body job for the channel so se nyame adoma 12 November na sabe court ma kwan a wo nyina be jada kem ya toto ano na afi nsenie no a hyase ankasa na bibia ayi asudwe na abusuafo ha sei wo de yema wo mo ani bi nkasa ni tie de wo mo e ka ma me Akosua Brepoma de na se mo okay na e ba ko that Lumba nua boss na ani abri on pese that Lumba ye no ebekoso esanse abusuafo pese omo hwe de course wankasa ene omo su se bia that Lumba wu ye no how ana amane bi wachi ana mpo sabio entiase bi anya adwuma okwa of so ye no I mean circumstances surrounding the death of that Lumba enti omo de akwakodan court ne na no mina so omo se de be ya sabio omo ye nhwemu de afata Lumba wu no ho awie ansa na de akabia so at so do ye man na adoma kunyame che e wa ase abusuafo ni bi wa ye omo kasa yenti kakra ya omo eka me Akosua de ono na di ni panako enti obi be ba be defend ana so be che na dwena omo na ye sa enti nyese omo she da so omo ye bi on the 12th of November and am be sign ababio se Kristo Yesu ma na ye tia tia se for asase na techema da ya bodwimu na moje di afusane ya be ba 12 no ehemu nkran se ebetimi amma wi asemi ansa na eyida na du because on 12 there na je se boso me na pai mu anu no on the 12 everybody aduma ye be ba and a judge ne so be speed up na we wie case ni ntem ba mama Akosua Brempoma Charles Kojo Fosu me brother Penny Lumba ni sister say eye ne de enya de ebeba so ne ebeba so cha o pese ye hunu nia ekum ni nua no ese ye investigation na ye hum de ekum Charles Kojo Fosu is one in kasa 3 days before so ba be free mo no and saran de niam bebre kwa ya yenya information in niam omo ye investigation eti yam pentem emfa no nkwohye fom abrekwa ya hwehwe mu and some no mudi bibi ama positive ana me pato police for nsem e German for people for nsem and a Ghana so you can say headquarters da be na reporters asem o sa ba me report ya ne de e wo mo nsem nti asem aye o mo investigate de yan hye da nkan wasem ma me Akosua Serwaa nsem ye ne wo kan de tire court no se onye sa dana ye de ye no ntu sinse ebehu enye ma me Akosua Serwaa e mama Akosua Brempoma what the court name there be wedi ka Canada da se onu ni nia na ewu ena na chiri ba na ewu enti on makwai ena one no ne wofanom ofa ya poku Robert ya poku mama Georgina Jenfi ya Lumba de won bon no omo ina by God grace omo ti ase so abiaze enti untimi ntu sunu ngu nkofa ahai emishiri ena de opa de akokotoko no so yenya na bro
ana okum apem nso a apem beba ana ye sekyerefo for ani ye say a Christopher ana agidifo enti pepe yo na ye pe enti munya abotre ne nyina ye mompaye na pepe yo mra still no mabie say bia out of court settlement beba na out of court settlement base ye ka say mama Akosua Serwaa enye eyira na say bia asumdue mbatra say oyeyire na bia mbokoso ayeye no mobati ase of course so obia gitum say mama Akosua Serwaa eyeyire dia ye dia ye koye ni ehunu die kun ye brother Charles Kefosu ye koye nim yensi obi akwai ani enka asem obi amayi na so nyesa na mama Akosua Serwaa ka but say omo beka say onye yire edina ma odi back court omo ma ni letter say onye yire edina ma odi back court nyesa bia odi back court abese Lumba yi nyesa ni but one na say onye yire omo na say oh so omo samai no omo ma ni letter e chen say even kwa na so omo di ni din ba brochure no so ana eye favor no omo favor no edina ma odi asem ne be down court just o fit an back court okay patron koma ye koso nyina ani yi na I mean patron abusuan na e fa etamachi ana sa abusuan no omo nyina eta abusuan penye mama Akosua Serwaa afosuachi abusuafo no 95% eta mama Akosua Serwaa afosu any NSC na afosuachi eti awurade nhyam nyina may the Lord God Almighty bless you. Shalom 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 enokre na me ne wo nsa wo so pa na ye bempa nti ye kire de ye hwe se atuntuye beba no ebia de odija me bia no se kire aye basa se ye nyese nanke ono otiase no nyese nanke openachi nso abasa obeyende nti nyame ya na ye bono pa ye se asumdue betimi aba na yetima kokora mo fa last one yenye ni se Lumba ka say no operation e wona chi ana surgery ni ade nti am so odin yare kwa to do already nti se ke ba Ghana fo ni nyani se ni yare ya na sabia de ne ko na nka yede na afa ni yesa ko hwehwa de ko ekum yede de Lumba sana ye nyina yenimo no na eje bia ni ho ana se wusie bia ni ho beba ya na eja eni akire nti ni aba no wonu mo a ehye wo mo sase ye hwehwe mu ma yehu nokure no ye ma wo mo sa kwanya no mo hwehwe ni yehu sa nokure wo mu ana sa nokure ni mu a ana ye behu so no na musu se bibi wo mu ana mpa de susio se na pese mu de ekono musu se bibi e wo mu ana se asana dipa baka bibi na woni e wahu ana nipa be ye bibi no na woni e wati oni sentia abasa no o mi nya otono mu abotre pa na ye hwehwe se nokure bi fi mu beba no sana tio sanya sana tio se won mo mo di asem na beto na on be magana fo na Asanteman bi asen na so ho ko asem bi ye ya manso so so de ko yi no ya da ba di ma won so ko be den na o fa se jina we trimu adwen na me anam ka se fa se ba trimu adwen de no ko an woni what do you dream? Because one said no one need none was Lumba e ko so rente me nyete mufo me pati ko kan bi sisia so mo be yigina so yigina mra asase so yemma wo mo sa ko nya na mo fim na yenim sa wo de ko so yagi na ina ye ho ato so cho de se kapani bi tin ko ka bi se no adenti na ka bi so wa fi ina fa no Wid0w muni mpemfo nya mpokora mpoti tre ni nipa e Asanteman mu ha nyina egwe se be ya ni bipa yesa atiati ade sha se so na ben kasa eno no nkire se ne ekonomi ni eche medi eche pa na na ye percent odum pempenso bi a enyina asumdua ne anigi aba no na twe ke ahase ne dia tro se nyina so no ifo so eso wu no nya bi na wi kwa bi na dia di onso no fa se echi na so ba dia pempa to fo e be di no wa bia dia la we be wi
ana da idea yi ni share ususu se de e ko ba ye fro ko ba ye fro ko dan bedru no na me fi se bia mbetimi ayi na mana yi sɛmu ya na de am sɛ wɔ temuafo a asɛm no hyɛ ne nsɛm wɔ ha no sɛ ɔno wo bebua somebody can mun say I don't know court ba man nyam date abasa bia da se ne be nti abontiso for so hwese bia da ben so na eyi na date am be share no sa date na na yi ne beba so ana se bia nsisan yi bi beba ɛno de mentimi nyina nka mane yeye fi sɛ afanu nyina apamwa etipamwa ne yebi so aye kro be yenti ase be adwuma abusafo mpanyufo se ekwan na wase de ye be wi wa bobo na hada be ma ekwan de de ne nkoma twani na asie kai se nyuma ko be da ma na so yasne e be di dwumadie ebremo ebi ene obi trading enterprise o Kumasi South Central Junction Mr. Opata de papa en papa ne perfume papa de iso do ni che Kumasi South Central Junction na kwaje eye entade perfume ene papa na bibia koyi e di amount so na make for Better Grace Financial Services the amount Ghana for America Ghana for ya Canada Better Grace Financial Services intermediary financial group so for how bata wo mo na fa no say sabi o ye adwuma na sika ba onsem insurance company papa financial company papa between the two na one that be the first one brother they are no Better Grace Financial Services. Midi at the company su. Ebrepem ye be shia. Ya menka o makra. Bye bye.